Slabo je u medijima propraćen rad sindikata, ne samo našeg, nego bilo kog sindikata koliko vidimo, s obzirom na trenutno u Srbiji da mogu otvoreno reći da vlada medijski mrak. Putni troškovi kasne već godinu dana, znači 12 mjeseci nisu isplaćeni pripadnicima policije, a možete zamisliti kad ljudi svoga džepa odvajaju za prevoz, kad ljudi mnogi putuju, evo u prestonici radi dosta ljudi iz unutrašnjosti, pričam iz Kragujevca, iz Leskovca, čak ljudi putuju iz Vranja, a s druge strane susrećemo se sa raznim bahatošću, potrošnje novca na razna vozila, čak i službena vozila se voze kući. Imamo i slučaj, mediji su skoro pisali o Užicu gdje je WC renoviran za 22.000 evra, što može jedan stan da se napravi. Imamo mnogo havarisanih vozila koje su upotrebi. Mi imamo katastrofalnu situaciju u vezi nabavke i vozila, tako da, evo kolega, ja sam pripadnik policijske ispostave Užice i mi nemamo vozilo za dovođenje lica. Zamislite usko punt vozilo, pa nekad ako nas radi trojica patrola, imamo 2 lica, kolegu ostavimo, a ubacimo ta lica da bi prevezli. Znači, jednostavno vozila su neupotrebljiva za te namjene, a druga stvar, i mnoge su vozila neispravne. Znači, i sa ćelavim gumama, to smo ukazivali, i možete na internetu da nađete i snimke gdje je česta pojava da policajci guraju vozilo jer je klizavo. Mnoge slučaje koje smo nailazili, ukazivali, nisu rešavani, nismo dobijali povratne informacije. Imamo deklarativno nastupanje ministra da se MUP bori protiv korupcije, a nigde nismo vidjeli da je neko od visokih funkcionera procesuiran, odnosno da je suspendovan. Kad za policajca vide u nekom prekršaju, neka je sitan prekršaj, on je suspendovan. A međutim, vlada neka praksa u MUP-u da ako neko se skloni zbog neke afere, zbog neke situacije koja negativno utiče na MUP, odnosno kompromitujuće za tog funkcionera, onda se taj funkcioner pomera na drugom mjestu, isto na visokoj poziciji. Veliki je pritisak na sindikate, naročito na sindikat Srpske policije mogu da kažem, i dosta je ljudi, naših članova, naših aktivista dobilo premeštaj. Naročito posle štrajka koji je završen, koji je neslavno završen prodajom u kafani od strane represivnog sindikata. Što bi vođe? Pa znači da je, ajde da se vratim na početak što se tiče tog štrajka, 4 sindikata su se udružila da zajednički nastupe sa zajedničkim interesima, naravno interesu zaposlenih, prema poslodavcu. Nastupili smo, tražili smo razgovore, pokušali smo da rešimo mnoga pitanja, nije nam uspelo jer nije bilo sluha od strane ministra, čak je ministra sindikate nazvao i državnim neprijateljima, da maltene imali smo osjećaj da nas poistoveće sa teroristima, da je naložio bi i drugim službama da prate sindikalne aktiviste, što je javno rekao u medijskim nastupima. 10 dana je bio štrajk i 3 kolega iz nezavisnih sindikata su se sastali, krijući od nas ostalih sindikata. Sastali su se sa predstavnikom ministarstva, sa državnim sekretarom i tu su se dogovorili o prekidu štrajka. Obmanuli su javnost da su nešto dobili, međutim ništa, i kasnije se ispostavilo da ništa nije dobijeno, da je to bila jedna velika varka. Kasnije počela je osveta, šikaniranje naših aktivista, tako da imamo oko 30 premeštaja naših članova iz brigade po raznim policijskim stanicama. Imamo u Užicu, pa premeštaj, recimo kolega koji je sa Zvezdare, koji radi u interventnoj i prebačen je da radi u Sopot. Pa možete zamisliti tu logiku. A vamo priča se uveliko o uštedi, da se smanje troškovi, da se ne plaćaju putni troškovi u tolikim iznosima, da se omogući ljudima da rade u svoje mjesto. Mi smo ukazivali na to, ali oni se smeškaju i kažu to je potreba službe i svako rešenje je nosilo da unapredi posao u toj organizacijoj jedinici posao. I zamislite, sada imali smo 15 premeštaja u interventnoj jedinici policije 92, gdje su većinom ljudi koji su dugo godina radili kao vođe patrole, koji ima iskustvo, koji poznaju grad u Malom Prstu i sada su oni prebačeni da rade kao pozornici po policijskim stanicama. Da, interventnih ekipa, oni su dobili rešenja o premeštaju posle štrajka. Odnosno, pucana su rešenja za vreme štrajka.
I To to sve je vaši članovi? sve naši članovi. Dobro, znači jedan dan je, na primjer, on vođa interventne ekipe, a sljedeći dan? On je dobio rješenje o premještaju. Znači, jedan je dobio rješenje na Novi Beograd da radi u patroli Pozornicu, drugi je dobio rješenje da radi u Grodsku, treći je dobio da radi u Sopotu. Znači, razbacali su ih iz jedne organizacione jedinice. A bili su nosioci posla i vredni radnici i imali su rezultate, da li po otkrivanju lica pod poternicom, da li otkrivaju narkotika, da li... Znači, sama činjenica da su sad došli novi ljudi koji nemaju toliko iskustvo, govori da je bezbednost građana na nižem nivou nego što je ranije bila. Obraćali smo, mi koristimo našim advokatima, koristimo sva pravna sredstva da zaštitimo te ljude, da pisali smo žalbu Žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije, obratili smo se Zaštitniku građana, obratili smo se i drugim institucijama, međutim, MUP postupa, sada upravo imamo drugi sastanak, još je to u fazi pa vidjet ćemo šta će biti, ali u svakom slučaju MUP postupa osiono i tako da posle ovog intervjua očekujem možda i ja da dobijem neko drugo radno mjesto, možda u Bosilegradu ili negdje.